Kita lagi kerja lagi di kebun guys ya, tapi ketemu binatang ini kayaknya masih anakan ini, ditinggal sama induknya, jadi kasihan mau ditinggalin guys ya. Untuk infonya guys, ini binatang apa, terus kalau ngasih makannya apa ini guys ya? Karena belum bisa makan sendiri nih kayaknya. Ini kayaknya masih nyusu guys, jadi kita pelihara karena kasihan kita guys ya ngelihat ini guys ya. Nah mudah-mudahan dia masih bisa ditolong guys ya. Oke, sekian, terima kasih infonya guys ya. Kalau nanti bisa sudah dewasa, kita bisa lepas ke alam liarnya biar dia bisa berkembang biak. Kapi kay na leng don. Hayan maniin. Asang si lon na lo re. Time kal don ni. A in lu na ni lo re. Kapi ni. Kapi in kong ka hidik lo hey an lu na he ta in. Lon don tu na. Kapi ho don. Len har. Turusin. Ron suglero dia na suglero. Kapi in ji. Akal na hibuy sak tagan. Ain kal alon na hibuy sak tagan ni ka ho chau na ni. Cái này chỉ cần lên thầy lâu tập bằng hay. Lai ai in anh ya. Hey hey thầy này tu hết là lôi tệ. Hết là body. Lôi tệ. Hey. Chuan kan. Ni panen mah. Kan panin di kan.